Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Ten Sky Empire, nawe utari wayikora ariko ukaba ugiye kuyikora, nawe Imana iguhe umugisha. Amakuru tugiye kugarukaho uno munsi ni amakuru ari kuvugwa ku banyarwanda batuye muri kino gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubibona habaye umukwabo ukomeye cyane uri kwamagana abanyarwanda batuye muri kino gihugu cy'u Burundi. Bijya gutangira byatangiye mu bihumbi 2015 aho u Burundi bwashinjaga u Rwanda yuko rushyigikiye abari biyomoye ku butegetsi bashakaga guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza wari perezida muri icyo gihugu muri icyo gihe. U Rwanda rukibyumva rwamaganiye kure ayo makuru ari kuvugwa ku Rwanda, aho bavuze yuko ibyo bintu rutashobora kubikora kuko igihugu cy'u Burundi ari igituranye ndetse kandi ko kitakishimira yuko habamo umutekano muke muri icyo gihugu cy'u Burundi nk'uko baturanye. Leta yari iriho muri icyo gihe ntabwo yabashije kubyumva ndetse no kubyiyumvisha, ahubwo bakomeje kwishyiramo yuko ikibazo ari igihugu cy'u Rwanda, aho gushakira ikibazo aho kiri batangira kumvikanisha yuko iki gihugu cy'u Rwanda cyaba gishyigikiye yuko bahirika ku butegetsi Petero Nkurunziza. Guhera icyo gihe Petero Nkurunziza ntabwo yakunze kumvikana n'abanyarwanda, aho yashakaga yuko aho buri munyarwanda uwo ari we wese n'ibyo atunze byose yakomonganishwa agasubira mu gihugu cyiwe yavukiyemo, ndetse n'abaturage nabo bigenda gutyo, bamwe na bamwe batangira kwanga abanyarwanda, bamwe bagashaka no kubambura imitungo yabo, bamwe baza no mu Rwanda imbokoboko nta kintu batwaye. Nk'ibisanzwe nta gahora gahanze, igihe cyarageze Petero Nkurunziza ava ku buyobozi asimburwa n'umuperezida bita Ndayishimiye Evariste. Ubushiti busa nk'aho busubiye ku murongo ho gakeya, ariko nyuma yaho nibwo bije kudogera muri uno mwaka cyane cyane muri uno mwaka wa 2024. Ariko iyo ushishoje neza usanga uno muperezida w'u Burundi ari kugendera mu matwara yo kuvuga ngo munyangire. Murabizi neza yuko uyu muperezida afitanye umubano ukomeye y'umuperezida wa Congo ari we Tshisekedi. Akurebye nk'uno muperezida Ndayishimiye Evariste icyo ari gupfa n'u Rwanda ni amafuta adashinga, kuko ari kwibuka ibyabaye muri 2015 akaba ari byo bimutera kuba yakwanga abanyarwanda. Cyangwa se wareba ku rundi ruhande ugasanga Ndayishimiye Evariste ari inshuti ya Tshisekedi, perezida wa Congo, kandi murabizi yuko Congo nayo iri kwishanutsa ishaka gushyira ibibazo ku Rwanda birwugarije iki gihugu cya Congo, kandi atari ko bimeze. Ashobora kuba ari hagati yo kuba ari mu nyangire cyangwa se akaba ari bya bindi byo kuvuga ngo kera habayeho, ariko siko biri, kuko iyo yiregura uyu muperezida avuga yuko kudeta yari igiye gukorerwa perezida Nkurunziza ari u Rwanda rwari biri inyuma, ngo kuko rushyigikiye ngo abaheza ngo nibavuye muri kino gihugu cy'u Burundi bakaza ngo gutura mu Rwanda, ngo bakaba bafashwa n'u Rwanda. Ariko iyo ushishoze usanga iby'ukuri bihari, u Rwanda rudashyigikiye iyo mitwe, ndetse iyo mitwe itabarizwa muri kino gihugu cy'u Rwanda. Niho aka karengane ko ariko kose kari gukorerwa abanyarwanda batuye mu gihugu cy'u Burundi kari guturuka, aho iki gihugu ushatse wavuga yuko kidasobanukiwe uburenganzira bwa muntu, aho bari gufata buri muturage uwo ari we wese bakamwirukana muri kino gihugu cy'u Burundi. Ariko abanyarwanda kuko twasobanukiwe icyiza cyo gutura ndetse no gutuzwa mu gihugu ushaka, abanyarwanda bo twese twunze ubumwe, uje utugana wese tumwakirana yombi. Kuko muri politike iyo ushatse kuzana ibibazo byo muri politike ukabishyira ku baturage ntabwo biba bisa neza habe na gato. Yego ubuyobozi bw'u Rwanda nta kintu rwari rwabivugaho, ariko amarembo aba ahora yuguruye kuri buri munyarwanda uwo ari we wese uba ushaka gutahuka mu gihugu cyiwe cy'amavuko. Uramutse ushaka gutaha ntawagusubiza inyuma, ndetse ushaka no kugenda ntawagutangira. Iki ni igihugu cyakira buri umwe uwo ari we wese aho ava akagera. Upfa kuba uri umuntu utazaniye ibibazo abanyarwanda, naho ubundi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'amata n'ubuki.
Reka nongere nkwibutse wowe utari wakora subscribe, ukora subscribe, ukore no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tujye duhura mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho. Kandi nanashimira buri umwe uwo ari we wese wabashije gukora subscribe ndetse agakanda nawe kuri iyo nzogera notification, kuko iyo subscribe yawe ni iy'agaciro gakomeye cyane kuri Ten Sky Empire. Imana ijye ibiguhera umugisha rwose, ni iby'agaciro gakomeye kuba uri mu mubare w'abakoze subscribe kuri Ten Sky Empire. Ariko nubwo bimeze gutyo, ntabwo biri kuvugwa yuko abanyarwanda n'ubundi bari bugende gutyo gusa, bari buve mu Burundi. Buri umwe uwo ari we wese watekereza kwivira mu Burundi yavayo uko abishaka, kuko ngo bari gushaka yuko ngo babateranyiriza hamwe bakabakorera iyicarubozo, kuko ngo icyo bagamije ngo ni uko bashaka yuko buri munyarwanda uwo ari we wese ngo azajya abona igihugu cy'u Burundi akumva ngo arikanze, aho bashaka yuko babatoteza ku buryo bazabapakiza ubundi akaba ari bo babizanira, aho buri munyarwanda uwo ari we wese uri kuvuga ikirimi cy'ikinyarwanda aho ava akagera, uwo ari we wese bari kumushyira muri yombi, bakamufungira ahantu aho kurya bigoranye, ndetse bakamukubita bakamukorera iyicarubozo nk'aho ibi bintu bya politike abizi. Umuturage aba ari umuturage, umunyepolitike aba ari umunyepolitike, ntawe aba ahuriye n'ibi bintu. Iyo aba abaturage bari bo bose bo mu bihugu baba basobanukiwe nk'ibi bintu, ntabwo wakajije mwene so icyo atazi. Ahangaha ucyumva ibi ngibi ushobora kwibaza ngo leta y'u Rwanda ishobora kuba iri gutekereza kuki ku barundi batuye muri kino gihugu cy'u Rwanda. Nk'ibisanzwe byo murabizi, leta y'u Rwanda ntabwo ibyo bintu ijya ibigenderaho. Ni nk'ibisanzwe buri munyarwanda cyangwa se buri mwenegihugu cyangwa se buri munyamahanga uri muri kino gihugu cy'u Rwanda aba afashwe kimwe n'undi, nta karengane ndetse nta gukandamizwa, kuko buri kimwe icyo ari cyo cyose kiba kigomba guca mu murongo muzima nk'uko leta yabyiyemeje. Ushobora kwibaza ngo aya makimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ndetse na Congo biragenda bite, birarangira ute? Buri uwo ari we wese ni ikibazo ari kwibaza, ariko nta kundi biri bugende. Twese nk'abaturage dutegereje ikiri bubivemo, ariko icyo twakifuza ni uko twabana mu mahoro dutuje dutekanye, kuko twese turi bene mugabo umwe, tugashyira hamwe tukubaka ibihugu byacu ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari, imihanda ya gari ya moshi nk'uko byapangagwa, byose bikajya mu murongo muzima, kuko aya makimbirane